इमेज पादो मियंग ताबिरी बसिंगबु अहान मक्तदा बिनिता तराम नोक्सा बलोयना खुरुमजरी हौजिक पाउदमसिगी मरोय पाउ पिजरी aspects and the prospect of coconut production and post harvest technology value addition हाइबगी मतंगदा वर्कशॉप पांगथोक्रे मणिपुर की इंटीग्रिटी द सोकपा यारोय हाइबगी ह्यूमन सेंस सेमदुना प्रोटेस्ट तौख्रे लोयना नुमित निनी सुथगदबा इंडिया बांग्लादेश स्टेक होल्डर्स मीट ngasiदagi hokre हौजिक मपुंगाय पालो बिरासी सेंटर की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के सेंथंग मखादा स्टेट लेवल वर्कशॉप ऑन एस्पेक्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी वैल्यू एडिशन हाइबसिगी मतंगदा वर्कशॉप अमा होटल इम्फाल दा पांगथोक्रे स्टेट असगी हॉर्टिकल्चर एंड सोil कंजर्वेशन डिपार्टमेंट सिंह पांगथोकपा थरमदुदा ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की रीजनल डायरेक्टर लुंगहार ओबेद ना हाई यूबी हाइबसी धर्मगी ईश्वर की ओइबा थबक थरम क्यादा सिनबा पोसकनी मसी मकु यावना हिरम खुदिमक्ता कानबा पी अवा नोंपो स्टेटसिंगदा पुन्ना हेक्टर लिसिंग कुनमंगा थाबदा सहीदा क्रो लिसिंग तरा मंगा ताली पाम्बी अमना सही हुमद्रादगी मरफु फावबा चटली थाबदा सेवा संगदबा पाम्बी ओइबदा नतना लौमी सिंगे इनकम हेंगाहनबदा अचौबा mateंग ओइगनी स्टेट असगी लौमी सिंगे इनकम हेंगाहनबा यूबी थानबगी बेसलाइन सर्वे तौबा मथौ ताई हाइना फोंदोकी ngasi tharamadda horticulture and soil conservation amadi transport commissioner M Harikrishna director KS Sayakiran amadi ICR gi joint director Dr Narendra Prakash su sarukyaki coconut seed north east 25,000 hectares laye aduga production si 15 crores kumba laye mainly Assam ga Tripura da adu si population de yang lati ekoi population si Assam de ki 3.5 crores kumba lekre ai de ki Meghalaya Arunachal Nagaland Mizoram Manipur Tripura ai de ki Sikkim Bhutan ko Nepal ai de ki khara ekoi ki Bihar ki khara yaurati Myanmar de coconut amasu tati Naga Santi की मतंगदा इंडिया गवर्नमेंट अमदी NSN आयंग की वारोई सिंगी मतंगदा ngasi यूनियन स्टेट मिनिस्टर होम GK रेड्डी गा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन गलोयना चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस हॉल दा हौजे नगा शांति की वारी के ओरकलिबा फिबंग की मतंगदा सिक्योरिटी की मिफम पांगथोक्रे हाइरी इंडिया गवर्नमेंट अमदी आयंग की शांति की वारी असना अक्टोबर 18 फावगी मनुंगदा लोइसिनगनी हाइबगी वाफम लाकपदगी मणिपुरदा लैरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमदी मियाम की ओरकलिबा फिबम की मतंगदा यामना कुपना खननेनकी अदुबु करी करी वाफमदा खनखिबनो हाइबदुदी चपचाबा खंगबा ngamdri ngasi खनखिबा दु चीफ सेक्रेटरी सुरेश बाबू DGP ML खौते असम राइफल्स आर्मी BSF अमदी CRPF की मकौ थोंबो ऑफिशियल सिंग सुसरु याकी हाइरी मखा तारकपो ओइना नुंथिलदा नगा शांति की वारीगा मरि लेना चीफ मिनिस्टर ने प्रिसाइड तौदुना ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम पांगथोक्रे मिफम अदुना हौजे ओरकलिबा फिबम असिगा मरि लेना सबसाबा फिरे अमा लौरबा याय हाइना थाजनरी अमरोमदा अनऑफिशियल ओइबा पाव अमदा दिमापुर की रंग पहाड़ लेबा इंडियन आर्मी की कैंटोनमेंटा इंडियन आर्मी मसिंग हेना थमजिन खिबगलोयना कैंप मनुंगदा टैंक अमसुंग हेवी आर्मर सिंग महौसाना तव मोंगदा ट्रेनिंग चथबा उई हाइरी Saliba Tau October Kuntramato Pawada India government amadi NSN Ayango Tatariba Pistok Asilo Lagani Haina Hairiba Sida Manipur Gingam Kaiba Yaba Pam Yoram Bayai Singnava Labana Manipur Gimiam the Mikupna Home Sing the Labagi Matam Oire Loena Hairiba Waros Nasida Karigumba Manipur Gingam Kaiba Yaba Pam Yorok Labadi Hokiba Lishingani Amada Tokiba Tadokta Tawai Takiba Lusing Basing Adugi Matung Induna Manipur Gimiam Nalamda Masibu Kanana Bagi Sem Sadana Lay Hainangasi Kwa Kaithel Laiba Amukogi Office da Pangthokpa
पाउमीसिंग उनबदा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमी की कोऑर्डिनेटर सुनील करामना फोंदोखरे महाकना हाइरिबा पीस टॉक असिगी वारोइसिन पुरकनबा होनबदा मणिपुर की स्टेक होल्डर सिंग तानारंगनी हाइना प्राइम मिनिस्टर ना लिसिंग अइन तरातरा पीखिबा थाजबा दु हौजिक मतम नस्लला फावबदा करिसु हायरक्तबा अमदी पिसिनखिबा मेमोरेंडम की पाखुम लाक्तबा वारोइसिन असिदा मणिपुर की ngамखै कायबा याबा वाफम यावरम याय सिंगनबा असना मरम ओइरगा मणिपुर की ngамखै कायदनबा होनबदा मियांगी चावरबा थौदांग लई अमदी खुदिमकना सेक्शन लेतबा यादबा मतम ओइरे मसिगिदमक हयेंग अक्टोबर की कुलुमदोइदगी हौरगा 38 फावबा मणिपुर की मफम खुदिंगदा सेक्शन मिफम फंबियो हाइना फोंदोखी महाना मखा तारादुना हाइरिबा पीस टॉक असि वारोइसिन पुरकपदा तरामनो ओई अदुबो मसिना मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा सिंगनारकपा अमदी मणिपुर बुथुगाइना होनरकलबदी मणिपुर की प्रजा मियामना याबा सुंगाव ngamloi हाइनसु फोंदोखी मसीदगी अमुखन याम एलार्ट ओइदब निकाम खामाखै की मनुंगसिदा मणिपुर प्रजा पुनमना मणिपुर की अपुन सक्तम काय दनबो होनम मतमदा दनमसिदा लेब मियाम पुनमकी थौदांग पुनमक सावि खंजरकाना अक्टोबर की तांग कुलुमदुइदगिना कुछागा माथोय फावसे मणिपुर लेब मफम खुदिमक्ता अखोय ईस्टॉक की मतांगदा सेक्शन निफम हाइदना मणिपुर की मफम खुदिमक्ता अखोय फंबियु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमसुक एनसीनाइन ईस्टॉक मसिना अखोय मणिपुर सोको याबा इंटरेस्ट अमा यावरपगी वफम लांपा तारगदी अखोय जुन 2001 दा नियोगी ताराग निपाना लेगिदबा अदु थवाई थाग्रबा नियम अदुगी दमता अखोय नसिगी मिरोल नमो अखोय तुमन चति दमता अपुन बिसतंगा नोनबदा अखोय सेना फिरेब लेमिनसी इंडिया गवर्नमेंट अमदी आईएम अनि की पीस टॉक शांति की वरीदा मणिपुर की इंटीग्रिटी द सोकप यारोय हाइना अमुको हेरिकॉन लिपुल CCS के अमदी UCM ऑर्गेनाइजेशन मंगा की अपुनबा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमी की लुसिंग मखादा ngasi तोंगान तोंगानबा कॉलेज की महिरोसिना ह्यूमन सेंस सेमलगा खोलाव लाउना प्रोटेस्ट तौख्रे कॉलेज महिरोसिना मागी कॉलेज तकी थोकनबा होनबदा पुलिस ना थिंख्रे इम्फाल कॉलेज की महिरोसिना कॉलेज कैंपस तकी थोकनबा होनबदा पुलिस ना थिंगना सलनखिद्रे मणिपुर कॉलेज अमदी लिबरेल कॉलेज लुवांग संगबोंगी महिरोसिनासु मागी कॉलेज ममांगना थोकना ह्यूमन सेंस सेमदुना भारत सरकार अमदी आईएम की वारेसिन पुरकपदा मणिपुर की इंटीग्रिटी सोकप यारोय लॉन्ग लिव मणिपुर हाइबा खोलाउसिंग लाउदुना प्रोटेस्ट तौखी अमरोमदा जीपी वुमेन कॉलेज की महिरोसिनासु खोंजंग संगसनबा कॉलेज तकी थोकनबा होनबदा पुलिस ना गेट त थिंख्रे हाइरी मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन लौबा मणिपुर सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2016 बो हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न पीखिबा रूलिंग अमदा अरानबा तौरमी हाइदुना एग्जामिनेशन सी रिजेक्ट तौरखिबाबु एग्जाम असा माय पाकलबा मदी हौजे लेंगा की तोंगान बा डिपार्टमेंट सिंगदा सही अनि मखाई हेना थबक पुरबा कैंडिडेट सिंगना पेंदब फोंदोपो लोयना वाथोक असि सीबीआई ना हाना थिगहला मतुंग कोर्ट न राय ताबिबो एरमलबदी पेनगदबनी हाइना एग्जाम असा माय पालबा कैंडिडेट अमना फोंदोखरे एग्जाम असा माय पाकिबा कैंडिडेट सिंगना सिनुना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांथोपा पाउगी मफामदा सक्सेसफुल कैंडिडेट सिंग मनुंगदा बिमोल चांद तोंगब्रम कौबा कैंडिडेट अमना पाउमिसिंगदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की जस्टिस लांसुंगकुम जामीर अमसुंग जस्टिस केएस नोबिन की स्पेशल डिवीजन बेंच अमना ताकिबा रूलिंग अदु सक्सेसफुल कैंडिडेट सिंग तरामना ओई तौबतबु एग्जाम असा माय पाकना सही अनि मखाई हेना थबक पुरकलबा कैंडिडेट सिंग खनबिदुना सीबीआई ना हाना थिगहला मतुंग मरा लेबो ऑफिशियल सिंग अमदी कैंडिडेट सिंग जेराक पिरा मतुंग कोर्ट की राय असि ताबिबो एरमलबदी पेनगदबनी हौजे लाइरिबा कोर्ट की जजमेंट असि मतुंग इना एग्जाम असा माय पाकलबा अमदी सही अनि मखाई हेना थबक पुरकलबा कैंडिडेट सिंग असि लीगल राइट की दमा करी तौबा याबगे हाइबदु अखंगाई सिंग तानादुना थबक लौखलगनी हाइकी इंक्वायरी दुना हानबिरमगा कनाना मरा लेबनो हाइबदु फजन पुथोपि रे तौबिरमगे why CBI inquiry scenario no I think conclusive finding of like bra haina I limited legal knowledge the like machine I honorable high court the judgment sida challenge to one te maram di kana gumba miyo ma maral lai like the khangana hanu exhibit to hang to ma ne kon na hearing to ni
Manipur University ki Department of Physical Education and Sports Science na sinduna tha ani chithakadaba certificate course in advanced sports ngasi department asida hodokre. Hariba course asida mapangi state tagi miyoi kaya na saruk yari ngasi ki hodokpagi tharamadudha Professor Amar Yumnam, Director, Center for Southeast Asian Studies, Manipur University, Bijoy Kaksing Tabam, President MMTA, Yambem Laba, former President MMTA Amadi, Professor Raj Kuswa, Dean School of Human and Environmental Science, Manipur University na athar mitunglan akhanaba amadi thauram mapu oina saruk yaki. Krishi Vigyan Kendra Thawal Department of Agriculture Manipur na sinduna webcasting of fertilizer application ki awareness program amang asi KBK Thawal gi hall da pangthokre. Thawal amadi Kaksing district ki longmi kaya saruk yadna pangthokiba tharamadudha Wangbal GP ki Pradhan Ais Manichandra, RSS Wangbal ki Rice Breeder ke Ais Ngamreshang, Agri DAO Thawal ki EOTS Tomba amadi Plant Protection KBK Thawal ki Subject Matter Specialist Dr. M. Thoithoina athaba mithung sing oina saruk yaki. Thaurangi maroi basaro ama oina Krishi Vigyan Kendra na Ministry of Chemical Fertilizer Government of India ki sponsorship makhada Delhi ki National Agriculture and Science Center da pangthok liba fertilizer awareness program bu longmi miyam da haktheng ana yengan ki amadi resource person kaya na fertilizer sinabai kana ba amadi tangai phadaba kaya gi matang da wa ngangduna longmi singda bhab tahan ki. Importance of soil health improvement and crop nutrition haiba hiramda KBK Thawal gi Farm Manager Dr. W. Jiten, Integrated Nutrient Management and Balanced Fertilizer Application to increase efficiency of nutrient haiba hiramda KBK Thawal gi SMS Agronomy and Tombana benefit from the inclusion of pulses in cropping system haiba hiramda DAO Thawal gi EO Agriculture TS Tomba amadi how to use biofertilizer effectively and make high quality compost get more profit haiba hiramda Plant Protection KBK Thawal gi Subject Matter Specialist Dr. M. Thoithoina longmi singda wangang ki loyana interaction ki thoramsu pangthokhi. Ministry of Education and Statistics Thado Students Association General Headquarters and Sinduna Cyber Crime matangda nomayoiba seminar amangarang Presidency College Motbungi Jubilee Hall da pangthokre. Tharamadudha SP Kangpokpi Heman Pandey IPS na athaba mithung Additional SP Kangpokpi Emmanuel Pimati MPS na resource person Gamnom Saparmaina Police Station ki officer in charge P Khautian thoidokpa mithung hoiba loyana Modbung Village da leiba tongan tongan school teret ki mahiroi chamri rom na tharamadudha saruk yaki. Tharongi Sigres ki waral piraduna SP Heman Pandey na ngasi ki Prithvi da cyber crime ki matangda munna khangba amadi awareness piba mathau tai haiki. Southeast Asia Cultural Organization Sikon Thadorapa Serolda Ngasigi Mirolna Khongjai Langi Lusingba Singa Kham Sa Zawba Ningsingpham Thoi Hairi Serolas Namakha Taraduna Puru Amana Puna Leminari Batopa Purup Singda Sokataba Toroidabani Purup Amagi Inat Lining Laisol Puaribu Pairangana Punaba Honaroidabani Handak Numi Krani Yamang Dali Singa Zapan Taratarel Isinga Zapan Taram Pangimatam da Tokiba Kamamong Tongbrom Lekai Dagi Singa Kham Tomba Madi Wayan Bab Ningol Chawbigi Masanu Pasa Zawbana Luchingba Matamagi Khongsai Lanbu Anglo Kuki War Haina Khatapta Mingon Tokna Makogi Lam Kanaba Madi Lam Kopsin Bagi Aron by Agenda Magi Makada Kukini Hajaba Miyoi Karana Mapa Mayambada Nung Silambagi Lalong Tatarak Pasi Tanglay Miya Madi Sikona Yabang Amloy Anglo Kuki War Kak Toki Balate Masidi Haipa Saba Kangai Saba Apriko Kolon Jemba Kukini Hajaba Miyoi Karana Miyambulana Lamzing Bani Maramaduna Kuki Kangluki Aiba Kudibangna Khongsai Langi Lusingba Singa Kham Sa Zawbagi Matang Kalaga Satpayaroi Kuki Silinau Singna Khongsai Langi Lusingba Singa Kham Sa Zawbu Ningsingpham Thoi Ngasigi Mirolna Akau Parisan Kraba Matang Mai Khongsai Langi Lusingba Singa Kham Sa Zawba Ningsing Thoram Pangthokna Bagidama Mari Leina Base Sangamadi Photograph Nasingba Sikoda Mateng Pangnaba Hairakli Ngasi nungthil pung ama tawa matamda Jiribang ki Kalinagar da leiba Kalimai Mandir da pangthokpa pawgi maphamada CAP NPD Labor Welfare Association Jiribang Branch ki General Secretary Huirem Dinakumar Singana pungdokhibada ngarang October ki 13 da Imphal da leiba FCI ki DGM office da CAP NPD LWA Imphal ki advisor oina thau puri bi Hijam Kabita sanuna
memorandum pisilubada akan bawahi kaya sinatuna ngalakpa amadi DGM na masagi nongmay puthokna live attempt torakpa si yaningde amadi ngasidagi tabak lep agani makhatana sumba wayel ama lakdre phawba haina phongdoki loyana S James pu ain gi oiba ahakpa serak pibiyo haina su phongdoki ngasigi pawmi singu nabaduda CAPNPD LWA Jiribam branch ke president ke sarat General Secretary Huirem Dina Kumar amadi member singna saruk yaki CAPNPD Labour Welfare Association gi advisor waina puriba aduga All India Labour Union gi loading and unloading gi vice president waina su phampubi bi Mijam Kavita da Sanuda DGM waina puriba Mr James na live attempt tawakpa asibu yaningde loinana mahaku ain gi oiba hakpa sairak pibiu Numit nini tathagadaba India Bangladesh stakeholders meet Guwahati da hokre Assam na yumbu ina pantoliba meet asida maru ina khanariba hiramdi yumthangnariba lebak singaloyana Act East policy gi makhada khwaidai kanaba phangonaba khananenabani hairi Bangladesh tagi member humdrana saruk yaba delegation ama meet aduda saruk yari Association of Southeast Asian Nations amadi Bangladesh Bhutan amasung Nepal ga laloi tiki thabak singu pakthok chawthonabagi thabak thoramda Assam da miyang thamnabani loyana agriculture mines and mineral tea amasung infrastructure da laloitik tawnaga phamda yanase kya sahi tawnaraba yai hairi INX media corruption case senabagi delegate har jela thamliba hanagi union minister P Chidambaram bu Supreme Court na bail pikre adumoinama enforcement directorate ki custody dadi October 13 phawba lekhigadori sahi humdra mari surakpagi ahalgi health problem leibadagi awaba kayama mayok nari haiba wafam Chidambaramna mahaki appeal da palli adubo khanaraba matungda bail pikibani haina judge singna phongdoki Chidambaram Asia gi khwaidai chawba tiha jail da tha ama hena thamlaklabani Kerala gi Kochida nong kana haithabadagi lambi soro isingna pungthom thamjinkhre Ernakulam da su nong kana haithaki hairi Ernakulam junction railway station gi railway track sing ising thumjing khibadagi rail service ta apanbo henki Kochida su traffic jam thon ki school sing suti thadona ki akanba nong aduna maram oiraga miyangi mausai punsida sauna akaiba thon kre Karnataka gi phom khrada su nong kana su ki numi humni leptan surakpa nong na phom kai sing thumjin kre Belagavi amasung Sri Bhagwada na khwaidagi hena son kre hairi Sanabagi pauda Hauze thariba taruk suba Hero Indian Super League 2019 ngasi ahum suba match da JRD Tata Sports Complex Stadium Jamshedpur FC ga Odisha ga ngasi numidawaram pung 3 makhai tabadagi sanaba hokre ngarang Bengaluru gi Sri Kantiraba Stadium da mamang sahi gi champion hoikiba Bengaluru FC ga North East United FC ga sanakibada team manina goal amata sanaba ngamnadana draw oiduna point amamam yenakre hayeng Jawaharlal Nehru Stadium Petorda Goa ga loyana Chennai FC ga sanaragani Hauziaroi bada maroya pamukana thamjari Aspects and the prospect of coconut production and post-harvest technology value addition haibagi matangda workshop pangthokre Manipur gi integrity da sokpa yaroi haibagi human chain semduna protest tawkre loyana numit ini tathagadaba India Bangladesh stakeholders meet ngasidagi hokre ngasigi de paudam pijaba matang ngasiloi sinjare biyang tabiri basingbu khulumjari